سێ خێلاتکریên خێلata نۆبێل دەخویانیەکێ هێڤپار لی دەرهێق سەرهێلدان لی ئیرانê بێلاڤکirîn. سێ خێلاتکریên خێلata نۆبێل بی بێلاڤکirîna دەخویانیەکێ dîrokiya hevpar, têvî piştevanîkirîn di xelkê Îranê, têpeserkirîna xelkê Îranê cî aliyê rejîma Îranê ve bî tundî şermezar kirîn û ragihandin ku xwenîşandev li Îranê bi bilîndkirîna dengê xwe ya azadîxwaziyê her kurê dîktatoriyek çî şahîtî bê û çî olî, red kirîne û dexwaza komarekê demokratîk, pluralîst û dûr ji her gendeliyekê dikin. Li vê dexuyaniya hevpar de hatiye ku rejîma Îranê bo recîrîkirîn ji vê serhildanê, bi tenê li sala 2025 de zêdetîr ji 2200 girtî bi dervekirîne û têvî tepeserkirîna hovanê û bêşermaneya xelkê, rejîmê nekariye ji serhildanê rêcîriyê bike, xelkê Îranê hêcayê piştevanîkirîna bihêz û mîçî da çî hene azadîn. Em xelatkiriyên xelata Nobel daxwaz cî rêberên welatên pêşketiyên cîhanê dikin ku bi piştevanîkirînê xelkê Îranê bo guherîn, azadî û dakpeveriyê çivakî, bi tevlîbûna Îranê bi çivaka gelên demokratîk alîkariyê bidin wan. Beşek cî vecûkerên vê dexuyaniyê evîn: Prezident José Ramos Horta, Lech Walesa, Oscar Arias, Daron Acemoglu, Pierre Agostini, Peter Agre, Harvey J. Alter, Carlos Felipe Belo, Meiret Corrigan Maguire, Leima Roberta Bovi û heta daviyê. نونێرا پارلمانە ئەڤڕۆپای وێنەیە خامینەی دیراند. ڕۆژە چارشەمی 11 شیباتە 2026 ئەزایینی ئیزابێلا تۆڤالێری نونێرا ئیتالیا لی پارلمانە ئەڤڕۆپایە li berçavên nûnerên wêlatên endam li Yekîtiya Ewropayê û li civîna giştî de wêneya Elî Xamîneyê yê cinayetgar dîrand. Ev nîşandana nêrîzayetiya nûnera İtalya li helekê de bû ku civîna parlemanê bo lêkolînkirîn bi ser biryarnameya pêşniyarkirî bidîce tepeserkirîna sîstematîk, rewşa mafê mirovî li girtîgehên rejîmê û binçavkirînên soseranê jî aliyê rejîma Îranê hatîbû diyarîkirin. Isabella Tovaleri li vê civînê de bi awayekî tund reksne ji li hevkirîna bêşeramaneya bêşek jî aliyê Rojavayê, digel xirabtirîn dîktatoriya olî û îslama radîkal girt û tekez kir ku bêdengî li hember cinayetên rejîma Îranê îxanet bi nirsên mafên mirovî yên Ewropayê ye. Isabella Tovaleri pêştir jî li sêheftî berî niha li rûberûyê bînaya Parlemana Ewropayê agir berda wêneya Elî Xamîneyê û ragihand ku ev karek bi hevgirtin digel swenîşanderên Îranê bi taybet wan cîn û mêran e ku bi biveriyek bê mînak bo rîzgarbûn ji dîktatoriyê şer dikin. Firanse, dibe hevpeymaniyek navnetevî bo sernîsûniya rejîma Îranê pêk be. Gabriel Attal, Serokvezîrê Bereyê Firanse, ku jî nû de dixwazve bo berbijêriya li hilbijartîna Serkomariya Firanse amade bike, roja çarşemî 11 Şibatê li hevpeyvîn digel Radyo Firans Interê de daxwaz kir ku Firanse reberatiya çêkirîna hevpeymaniyek ji welatên sozdar bo sernîşûniya rejîma Îranê û azadkirîna selkê Îranê li bigre stûyê swe. Hervîsa navbirî daxwaza darîştîna lîsteyek hûr jî nasnameya berpirsên rejîmekirî ye ku rol li kuştin û bîdarvekirîna xelkê Îranê de hebûne
kuli pasherojede derfeta dadgehi kirinavan bedabin kirin. Navbiri ragi handie ku bokonaksa pishti ku herina rejima Irane beran meyek bedarishtinda kuji kevimina shere navshweyi u egera çebuna keyranan regiri bekirin. Peyama Partiya Demokrat a Kurdistana Irane, bi boneya 47 sal derbazbûn li serkeftina şoreşa 1932 li Irane. Gele tekoşere Kurdistane, gelen serhildereyên Irane, velatiyên azadîşwaz, 22 rebendane salvegera 47 hilveşîna padişahî û damezrandina Komara İslamî li Iraneyê. Mişabin, destkeftiyên şoreşê jî destpêke veşaş bûn, û bihatina ser destîlateya Komara İslamî ya Iranê re, konaşek din a diktatoriyê li velêt dest pekir. Neteviyên bin desten Iranê berî her tiştî neteveya Kurd, li bende bûn ku monarşiya winda bibe, ve keviya etnîkî û zordarî û çudakariya zîmanî, olî û çandî bidawî bibe. Lebele bersiva Komara İslamî bû ku fetvayek cihade bide, şer li ser Kurdistanê ferz bike, û vê jî her peşkeftinek siyasî û aborî dur bişe. Partî, rexistin û kesayetiyên azadîxwaz hevî dikirin, ku hilveşîna rejîma Pehlevî de demokrasiye, azadiya çapemenî û ramanê, azadiya damezrandîna partî û rexistînan û tekoşîna siyasî û herveha şert û merçên aborî û civakî yên çêtir li velatevan bîne. Lebelê, netenev hevî û bendevarî pek nehatin, li ser dimeke nû ya diktatorî, zilm, cudakarî û tepeserkînê li Iranê dest pekir. Di 47 salên destîlatdariya Swêde, diktatoriya devleta velayeta fekîh jî bilî serdestiya muhafezekarî û bemafbûnê tiştek neaniye, netevên Iranê jî mafên wan ên bingehîn bêparhiştiye, velatiyan jî zindan kirin, işkence kirin, darve kirin û kuştin, terörizm û kaosê li herêmê û cîhanê pêş histiye. Şer û vêranî aniye, cezayên aborî ferz kiriye. Bihabûn, nebûn û tunekirin li ser gelê Iranê ferz kiriye. Gendeliya mezin û israfa çavkaniyên velet ji bo bîdestxistina çekên nukliyerî û çek darkirî. Na komen terorist, verankirina cingehe û verankirina çavkaniyên binê erde. Navendên perverde û zanistî jî zanist û nûjen bêparhiştiye, me jî şuştin. Û neçarkirina bi milyonan Iraniyan ku koç bikin, û swê jî cîhû waren swê bikin. Heviya jiyanê kuştîne. Nemazê di nifşen ku di siya rejîmê de mezin bûne, û heta daviye. Di 10 salên borî de, gelê Iranê bi berdewamî îradeya xwe ya bîdawiyanîna jiyana rejîmê, bi rêya grevên girseyî û swepêşandanên girseyiyên mezintir nîşan daye. Di sibata esalde xwepêşandanên herî mezin li sedan bajarên Iranê hatin lîdarxistin. Lêbelê, rayedarên velet, ku di dema berdewamiya van swepêşandanên girseyî de, di şetereya hilveşandina rejîma Swêde bûn, bi fermana diktator Sameneî, komkujiya herî bêhempa di dîroka Iran û herêmê de tomar kirin. Di serkutkirinî ya swepêşandanan de bi 10,000 kes hatin kuştin, birindar bûn û hatin girtin. Em niha salvegera 47 şoreşê di rewşek de bi bir tînin, ku Komara İslamî jî her deme bêti rewatiya xwe ya siyasî, kanûnî û gelêrî winda kiriye. Rejim tenê bi pekanîna komkujiyan û swînrîjandinê, kuştina swepêşander û swepêşanderên birindar û girtî dibin işkenceyê de, û avakirîna hikûmetên leşkerî li bajaran kariye temene swê ji bo demek Kurd dirêj bike. Di vê rewşa dîrokî de, dema ku gelê Iranê jî bîdawiyanîna diktatoriya devleta velayefekî Kurd bûye, Partiya Demokrat a Kurdistana Iranê salvegera 47 şoreşa çîlevekî derfetek dibîne ku ragihîne. Yek. Di vê emrê nedin ku ezmûna şoreşa Iranê ya 1932 han dubare bîbe û diktatoriyek li şûna diktatoriyek din veredanîn, şeletiyek ku piraniya gel, û rexistinên siyasî yên Iranê ji ber baweriya bi Sumeyni û rêdana serkeftina vî û hevkarên vî kirin. 47 salên bi dayîna çan û swîna zarokên swê û vêrankirîna vêlatevan têne dayîn. Ev suçek naye bekşandine ku merîv re bide her kesayetiyek û ideolojiya otorîter ku fekiyên 10 salan tekoşîn
و قربانی دانا کورن تکوشر و ازادیشواز ان نتوین ایران بگیره. ایران پیش روژه دیو ایرانک آزاد و دموکراتیک به. ایرانک بی پیرنگی اتنیکی زیمانی و اولی. ایرانک کو وکویا زایندی بی فرمی تناسین و جی ظلم و چوداکاری دوره. 2. یکشی ارکن هری گیرنگن گل و رخیستین سیاسی ان ایران اوه کو لزبیدن آواکیرین ربریه کلکتیف کو دهز و پارتین سیاسی و چی هرنگی گل ایران دی پیواجوی هیلوشاندین رژیم ده تمثیل بیکه. دیوی واریده اموکی ارکس و لزگین و یه پارتی و رخیستین دین لی روجیلات کردستان دی بینن کو دیالوگ و هفکاری پیشوه بیبین هیا کو هف پیمانی کردی پک وره. دی همان دمده ام بانک لی رخیستین پارتی و کسایتین تکوشر و ازادیسواز ایرانی بی تایبتی ان کجینتوین بندستن ایرانه نه دیکن کو حساسیتا روشا هی فام بیکن و لی دورا برنامه و ارمانجن هف پار بیبین یک. 3. پیشتی تپه سرکیرین خوینی یا سرهیلدانا گل ایرانه بی تایبتی کشتینا بی هزاران سوی پیشاندران دیسیباتا بوریده اشکره بو کو هر چند گوهرتینک بینگهین و هیلوشاندینا و رژیم بی ریا پیشاندانن گل ایرانه بی سوی دیکاره وره بی دستگیستین. بیوه بونه ام بی رزداری هف گرتین و یکی تیا جیواکن جودای گل ایرانه دی پیواجویا شورشا لی دیجی دیکتاتوریا پهلوی ده بی بیرتینن. ام هر وی ها ریز لی شهیدن 47 سالان تکوشین و برخودانا لی دیجی رژیما کمارا اسلامی لی کردستانه و لی سرانسر ایرانه بی تایبتی جی ده هزاران شهیدن و داویه دیگرن. ام هوی دیکن کو بی یکیتی و یکیتیا همی جیواکن گل ایرانه ام داوی لی جیانا دیکتاتوری بینن و گیانن شهیدن سوی بی دستخیستینا ارمانجن وان شاد بیکن. رضا پهلوی، چهره‌ای که بعضی از رسانه‌های فارسی زبان در خارج از ایران به عنوان امید آینده ایران معرفی می‌کند. اما آیا واقعاً این تصویر با واقعیت داخل ایران همخوانی داره؟ بحث داغ این روزها و مهم. خوب شد که این موضوع رو مطرح کردی. به نظر میرسه یه شکاف عمیق بین تصویر بیرونی و واقعیت داخلی وجود داره. دقیقاً. و امروز می‌خوایم به یه تحلیل جدید از یک خبرنگار کرد دانمارکی به نام مهران ابراهیمی نگاه کنیم که نتایج خیلی متفاوتی با اون چیزی که معمولاً میشنویم داره. خب بذار اول ببینیم این تحلیل چه نکات کلیدی داره. ببین، اولین و مهمترین نکته اینه که حدود 60% جمعیت ایران زیر 35 سال سن دارن و هیچ خاطره مستقیمی از دوران سلطنت ندارن. برای این نسل خاندان پهلوی فقط بخشی از تاریخه
نه یک راه حل برای آینده. اوه، این آمار واقعاً تکون دهنده است. یعنی اکثریت جامعه اصلاً ارتباط عاطفی با اون دوران ندارن؟ دقیقاً. و نکته جالبتر اینه که طبق نظرسنجی‌های مستقل، حدود 80% این نسل جوان خواهان یک سیستم کاملاً دموکراتیک هستند، نه بازگشت به هر نوع نظام موروثی. خب، پس موضوع فقط به نسل جوان محدود نمیشه. نه اصلاً. ببین، ایران کشوریه با بیش از 15 گروه قومی مختلف که هر کدوم مطالبات خاص خودشون رو دارن. طبق آمار، حدود 40% جمعیت ایران رو ملیت‌های غیر فارس تشکیل میدن. و این تنوع ملی و یا قومی که بعضی‌ها دوست دارن این واژه رو به کار ببرند، چه تأثیری روی محبوبیت رضا پهلوی داره؟ خب نکته جالب اینجاست که در دوران پهلوی سیاست‌های متمرکز گرایانه باعث نارضایتی شدید اقلیت‌های قومی شد. مثلا استفاده از زبان‌های محلی در مدارس ممنوع بود و حقوق فرهنگی اقوام نادیده گرفته می‌شد. پس میشه گفت یه تناقض اساسی بین ادعای دموکراسی خواهی و ماهیت نظام سلطنتی وجود داره؟ دقیقاً. و این فقط یه بحث تئوریک نیست. طبق نظرسنجی‌ها حدود 75% ایرانی‌ها معتقدند که هر نوع نظام موروثی با اصول دموکراسی در تضاد. خب در مورد پوشش رسانه‌ای مثبت رضا پهلوی در خارج از کشور چی؟ اینجا یه نکته جالب هست. تحلیل نشون میده که حدود 80% پوشش خبری مثبت درباره رضا پهلوی از رسانه‌های غربی میاد، در حالی که فقط 20% از منابع داخل ایران یا رسانه‌های مستقل هستند. پس میشه گفت یه شکاف عمیق بین واقعیت داخلی و تصویر بیرونی وجود داره. دقیقاً. و این تحلیل نشون میده که حل مشکلات ایران نیاز به راه حل‌های پیچیده‌تر و عمیق‌تری داره. مثلا حدود 65% مردم خواهان تغییرات ساختاری در همه زمینه‌ها هستند. به نظر میرسه این تحلیل یه هشدار جدی به رسانه‌های غربی میده. بله، و نکته پایانی اینه که آینده ایران باید توسط خود مردم و با توجه به واقعیت‌های داخلی شکل بگیره، نه بر اساس تصورات و منافع خارجی. این یعنی نیاز به یک گفتگوی ملی که همه گروه‌های اجتماعی رو شامل بشه. و این شاید مهمترین درسی باشه که از این تحلیل میگیریم. دقیقاً. چون نشون میده که راه حل‌های ساده برای مشکلات پیچیده جواب نمیده. آینده ایران نیازمند مشارکت همه گروه‌های اجتماعی و احترام به تنوع و پیچیدگی‌های جامعه ایرانه. برای کاملیای انتخابی از رضا شاه تا ولی فقیه تداوم نظم قومی قبیله‌ای قدرت در ایران. نه به خاطر اهمیت ایران، بلکه تنها برای عیان شدن جهالت. اگر بخواهیم صادقانه به تاریخ معاصر ایران نگاه کنیم، باید بپذیریم که مسئله اصلی ما نه صرفاً این رژیم یا آن رژیم، بلکه تداوم یک منطق واحد قدرت است.
منطقی که از رضاشاه تا جمهوری اسلامی با چهره‌های متفاوت اما روحی یکسان بازتولید شده است. خود خدامنشی متمرکز، تک صدا، غیر پاسخگو و متکی بر تقدس فرد پهلوی اول. مدرنیزاسیون بدون شهروند. رضاشاه دولتی مدرن ساخت، اما جامعه‌ای مدرن نساخت. راه آهن، ارتش، ثبت احوال و دانشگاه ایجاد شد، اما نهاد پاسخگویی شکل نگرفت. جامعه مدنی سرکوب شد. سیاست به فرمان تقلیل یافت. در این مدل شاه نه نماینده ملت بلکه کدخدای کل کشور بود. کسی که میدید، تصمیم میگرفت و پاسخ نمیداد. این همان منطق اقتدار قبیله‌ای است که فقط لباس دولت ملت پوشیده است. مدرنیزاسیون بدون دموکراسی، یعنی قبیله با یونیفرم. پهلوی دوم، اسطوره‌سازی نه نهادسازی. محمد رضا شاه به جای اصلاح این نقص بنیادین آن را عمیق‌تر کرد. حزب واحد، رستاخیز، تقدس شخص شاه، تقلیل سیاست به وفاداری، حذف تدریجی هر صدای مستقل. شاه خود را پدر ملت می‌دانست، نه پاسخگوی ملت. این دقیقاً همان الگوی ریش سفیدی سیاسی است، جایی که مشروعیت از تاریخ و خون می‌آید، نه از قرارداد اجتماعی. نتیجه روشن بود. جامعه‌ای که تمرین نقد نکرده در لحظه بحران یا منفجر می‌شود یا به دام اقتدار جدید می‌افتد. جمهوری اسلامی، خوداقدام‌نشی در لباس دین. جمهوری اسلامی برخلاف ادعایش گسست از گذشته نبود. تداوم همان منطق با زبان دینی بود. ولایت فقیه مساوی کدخدای مقدس، شورای نگهبان مساوی صافی طایفه، بیعت جایگزین، رأی مؤثر نقد برابر ارتداد یا دشمنی. اینجا هم پاسخگویی بی‌معناست. تک صدایی وحدت نامیده می شود. شایستگی قربانی وفاداری می شود. تفاوت پهلوی و جمهوری اسلامی در لباس ایدئولوژی است، نه در منطق قدرت. شاه پرستی امروز، بازگشت ناخودآگاه به قبیله. شاه پرستی معاصر بیش از آنکه پروژه‌ای سیاسی باشد، واکنش روانی به ترس از مسئولیت جمعی است. در این گفتمان رهبر نقد نمی شود، امید می شود. برنامه جای خود را به نام خانوادگی می دهد. گذشته تطهیر و اسطوره می شود. شکست‌ها به گردن مردم نفهم می افتد. این دقیقاً همان منطق قبیله‌ای است. ما اگر شکست خوردیم چون به کدخدا گوش نکردید. سلطنت طلبی بی پاسخگو، نه آلترناتیو جمهوری اسلامی، بلکه همزاد تاریخی آن است. مسئله واقعی ناتوانی در پذیرش شهروندی ایران. بارها حکومت عوض کرده، اما هنوز با شهروند بالغ آشتی نکرده است. تا زمانی که پرسش را بی احترامی بدانیم، رهبری را مقدس کنیم و شایستگی را فدای تبار و نام کنیم. هر نظامی، شاه، شیخ یا ژنرال به همان سرنوشت دچار خواهد شد. جمع‌بندی نهایی. مشکل ایران فقدان شاه خوب یا شیخ خوب نیست. مشکل ذهن کد خدامنشانه است که قدرت را می‌پرستد و مسئولیت را پس می‌زند. دموکراسی از صندوق رأی شروع نمی‌شود. از لحظه‌ای شروع می‌شود که جامعه جرأت کند به رهبرش بگوید پاسخ بده.
دیگرن گمراه و اجتماعی همو هاورد کن بیکن بجین کج کازوزانه بجین بو اجتماعی بجین بو کردستان پیشنگی خباتمانی هوار بکن بو یکسانی یا مرگ یا آزادی یا مرگ یا آزادی یا مرگ یا آزادی شاري ولاد روحي جينا ددويني ولا بلم شاري ولاد روحي جينا ددويني جني وردي آزاد دلير رزقاري دنخشيني جمجيان آزادي هو ياران بديديني هو إنسان بديديني هو إنسان بديديني منانم دست خاکم جوهرة وآزادي ولاتم لكروان نابرم
فرمس لساوم دايا وكل عفا وبيت اخوار هتا روجي ازايدي فيلم يتساوم ناصر to